tubahaye ikaze kuri iyi channel. Uyu munsi tugiye kureba hamwe abicanyi ruharwa n'aho bafungiye. Iyo tuvuze ijambo ubwicanyi ruharwa, abenshi bumva filime ziteye ubwoba, ariko ukuri ni uko hari abantu nyabo baba barakoze ibyaha kurenza uko tubitekereza. Abicanyi ruharwa ni abantu bishe abantu barenze umwe mu bihe bitandukanye, kandi bafite uburyo bwihariye babikoramo. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe abicanyi ruharwa bazengereje isi, uko bafashwe n'uko nabo bafungiye. Turasesengura uburyo ibihugu bitandukanye bihana n'icyo amategeko avuga ku cyaha nk'iki. Umwicanyi ruharwa ni muntu ki? Abashakashatsi bavuga ko abicanyi ruharwa baba bafite ibanga. Yica inshuro irenze imwe, ashyiramo intera hagati y'ubwicanyi bumwe n'ubundi. Hari impamvu runaka imusunika. Psychological motive. Akenshi baba bafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ihungabana rikomeye. Abenshi muri bo baba bagaragara nk'abantu basanzwe mu buzima bwa buri munsi, bakora, bagaseka, bakabana n'abandi, ariko imbere bafite isura itazwi. Ted Bundy. Ted Bundy ni umwe mu bicanyi ruharwa bavugishije isi. Yishe abagore bari hagati y'1974 n'1978 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikintu cyatangaje abantu ni uko Bundy yari umusore usa neza, wize kandi uvuga neza. Yabashukishaga ubwenge n'icyizere, hanyuma akabica. Nyuma yo gufatwa, yakatiwe igihano cy'urupfu. Yafungiye muri Florida State Prison, aho yaje kwicirwa ku ntebe y'amashanyarazi mu mwaka w'1978. Icyo cyatumye FBI itangira kwiga cyane ku mitekerereze y'abicanyi ruharwa. Under Believe, mu mwaka w'2011, Under Believe yishe abantu barenga 77 muri Norway. Ibi byabaye kimwe mu byaha bikomeye byabaye mu mugabane w'Uburayi bwa vuba. Afungiwe muri Skinner Prison muri Norway. Igitangaje ni uko gereza ya Norway itandukanye n'izindi gereza. Icyumba gifite ibikoresho by'ibanze, ufite uburenganzira bwo kwiga no gusoma. Abantu benshi bibajije ngo se umuntu wishe abantu utya akwiye gufatwa mu buryo bworoshye gutyo? Ariko nawe bivuga ko intego ya gereza atari ukwihorera, ahubwo ari ugukosora umuntu no kumuza kongera gukora ibyaha. ADX Florence, gereza ikomeye cyane kurusha izindi. Umwe mu bicanyi ruharwa n'abakoze ibyaha bikomeye bafungirwa muri ADX Florence. Iyi gereza yitwa Alcatraz of Rockies. Imfungwa zimara amasaha 23 ku munsi mu kato. Nakuvugana n'undi umutekano ukomeye cyane. Iyo umuntu afungiwe aho ngaho, amahirwe yo gusohoka ari make cyane. Pedro Rodrigues, uyu mugabo wo mu gihugu cya Brazil, yemeye ko yishe abantu barenga 70. Yatangiye ubwicanyi ari muto cyane. Yamaze imyaka 40 muri gereza. Bitewe n'amategeko ya Brazil, igifungo ntikirenze imyaka runaka, ahubwo warakoze ibyaha byinshi cyane. Ibi byateye impaka. Ese amategeko agomba guhinduka ku bijyanye n'ibihano? Itandukaniro ry'amategeko ku isi. Ibihugu bitandukanye bifite uburyo
bitandukanye ku bihano. Hari igihano cy'urupfu muri Leta Zunze Ubumwe. Uburayi bwinshi nta gihano cy'urupfu bugira, ahubwo igifungo cya burundu. Scandinavia bibanda kuri Belation. Ikibazo cyari cyateye impaka zikomeye. Ese igihano cy'urupfu kirakwiriye? Ese umuntu wakoze ubwicanyi bukabije ashobora guhinduka? Impamvu zishobora gutera ubwicanyi ruharwa. Abashakashatsi bagaragaje zimwe mu mpamvu zigaragara: ihungabana rikomeye, gukorerwa ihohoterwa, indwara zo mu mutwe no kubura impuhwe, lack of impact. Ariko si abantu bose bishora mu bwicanyi. Ni uruhurirane rw'ibintu byinshi